Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut adanya peluang damai antara Rusia dan Ukraina. Hal ini disampaikannya saat Macron menghadiri konferensi di Roma, Italia pada Minggu 23 Oktober. Putri ketahui Prancis telah berulang kali menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik Barat ke Rusia tetap terbuka sejak Moskow menginvasi Kiev pada 24 Februari lalu. Menurut Macron, perdamaian mungkin terjadi apabila Ukraina mengambil keputusan untuk melakukan perundingan damai. Lebih lanjut dikatakan Macron, untuk mencapai kesepakatan damai, dirinya juga berupaya dengan melakukan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Macron mengatakan setidaknya ada 3 poin yang harus diikuti. Pertama, mendukung perlawanan dan upaya militer Ukraina serta melanjutkan sanksi pada Rusia. Kedua, terus berbicara dengan pihak berwenang Ukraina dan Rusia terkait hal ini. Ketiga, yakni mencoba untuk memantau dan memperbarui diskusi. Macron menilai dialog adalah jalan yang harus ditempuh oleh Rusia dan Ukraina. Putri ketahui saat ini konflik di Kiev cenderung menuju ke tingkat eskalasi yang tidak terkendali. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahkan baru-baru ini menuding Ukraina akan melakukan penyerangan menggunakan bom radioaktif ke Moskow dan menuduh Rusia yang melakukannya. Tudingan ini pun langsung dibantah dan dikecam oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ukraina sendiri diketahui tidak memiliki senjata nuklir, sementara Rusia mengatakan dapat melindungi wilayahnya dengan persenjataan nuklir yang dimilikinya. Dikabarkan Turki ingin menghentikan pertumpahan darah dalam perang Rusia-Ukraina sesegera mungkin. Meski ada berbagai rintangan, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Kamis lalu. Tujuan kami adalah melanjutkan momentum yang diperoleh meski ada kesulitan di lapangan dan menghentikan pertumpahan darah sesegera mungkin, kata Erdogan pada konferensi tentang interaksi dan tindakan membangun kepercayaan di Asia yang ke-6 di Astana. Erdogan menambahkan bahwa upaya intensif Turki bersama PBB dan kedua pihak dalam konflik untuk mengekang dampak negatif perang telah mendapat apresiasi dari dunia. Bersamaan dengan hal tersebut, baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Turki menerbitkan sebuah video di mana memperlihatkan gudang senjata besar yang ditemukan oleh personel militer Turki selama Klokrestil di Irak Utara. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan hanya dalam 6 bulan operasi, pasukan pemerintah menyita lebih dari 1.000 senjata dari para pejuang PKK, termasuk Manpas Igla 1. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 24 Oktober 2022 telah berlangsung selama 242 hari. Kabar terbaru di antaranya adalah sekelompok pejuang Tvasny dari Angkatan Bersenjata Rusia kembali kalahkan militer Ukraina di area Svatovo hingga Kraminya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia mengandalkan peluru 240 mm dalam menimbak posisi militer Ukraina kali ini. Diketahui penggunaan peluru ini tidak main-main. Salah satu prajurit Rusia menegaskan bahwa penghancurannya tidak dapat diakses oleh artileri lainnya. Pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 325 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan sebanyak 2.323 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina lewat telegram pada 23 Oktober 2022. Diketahui Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan operasi militer khusus. Di arah Donetsk Selatan, militer Ukraina menyerang posisi pasukan Rusia dengan kekuatan 2 kelompok taktis kompi diperkuat dengan tank ke arah pemukiman Novomikhailovka Nikolskoye. Namun Kemhan Rusia mengklaim pergerakan unit Ukraina segera dihentikan dan dibubarkan oleh tembakan artileri. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 7 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan hancur. Selain itu, Rusia juga menyebut di arah Nikolaev Krivoy Rog, pasukan Ukraina tidak berhasil menyerang. Militer Ukraina didorong kembali ke posisi semula. Lebih dari 90 prajurit Ukraina, 3 tank, 8 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 7 бронетранспортеров и 3 пикапа. На южнодонецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами 2 ротных тактических групп, усиленных танками в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольская и Славная Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинская, Пятихатки, Кашара, Суханова, Ищенко Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, 3 танка, 8 боевых бронированных машин. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новотаврическая Запорожской области. Подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области. Ямполь, Новоукраинка, Кировск, Донецкая Народная Республика и Изюмская Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено 5 складов боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Купянск-Узловое и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торская Донецкой Народной Республики и города Николаев. В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старица, Ищенко, Борзенское, Токаревка Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Егоровка, Старомайорская, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Верхняя Дуванка, Куземовка и Оборотновка Луганской Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожено 6 снарядов американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и 1 противорадиационная ракета «Харм» в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплексов, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерия Вооруженных сил Украины выпущена более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных Вооруженным сил Украины районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка. Unit militer dan pasukan yang baru dimobilisasi masih terus melakukan pelatihan tempur gabungan dalam persiapan untuk misi selama